Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arab do ana phanta nilihin pen adap ke mi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Hong pen kewan alokela langa ok kangkir cheka jok dipu ahithialong langa ok ador keba. Dipu ahithialong hong pen kewan alokel alang ok an Urea do pupen Greater Dipu Bajar Committee atum pajor long lede. Bonta Urea pen kipi kapathe ahan anke Dipu ahithialong pajor long lo. Urea kipi ahan Dipu Greater Bajar Committee atum pajor long lapen ke khangawe. Bonta hong pen kewan alokela ok do an Urea do pupen Dipu Greater Bajar Committee atum pajor long lede. La sojok Dipu langa ok ke jor ahithialong local alanga ok ador nang keba. Dipu along ke jorlong le bonta manja bakalia dokmoka ahithi along anke jorlong. Hong pen kewan local alanga ok Urea do pupen Dipu ahithialong ke jorlong le der ajok langa ok ador ke bat aputak ahok alam kachini je phan pherang ke abitung atum humri damlo. Pherang ke atum ka humri dam ahud birta kelong dam atengke Dipu Greater Bajar Committee atumsi nagong pen kewan local alanga ok pajor longle chikloton pho so selo pusi akoy kipi. Urea pen kipi alanga ok jorlong le pulote saluni alanga ok kepa thu thede che phan pura formalin adwai pensi kipi pu alam klanglo. Seta api laso saluni alanga ok aphan Dipu ahithialong department atum formalin doma avema pu pang taxi formalin kipi ave pupen laso saluni alanga ok puthot pajor pon thulong lo pusi Greater Bajar Committee atum kedamtang arni phrang ke angno ningjelo. Bonta nagong pen kewan local alanga ok aphanta Urea doma avema pu ang thek en pensi jorlong le pu kham khesonte rad atum lang ok kachun namaphan akisung avideji. Bonta non ke ador ke sopensi chonam nang aret do pusi rad atum ningri rinti. News report Karbi Anglong News Channel. Nang limen ke? Tonjil. Ha? Tonjil. Tonjil de. Akur ke? Iso. Bon হৈ গল বলে। এতিয়া লোকেলটো ভিতৰত আপোনাৰ চালানীৰ ভিতৰতো আপোনাৰ ৰৌ কচ চান্দা কাটলা এটা আহি আছে মাজতে তো বোকাঘাটৰো আহি আছে মাজতে মানে সব মাছটো আহিছিলে এটা কিছুমান কিছুমান বন্ধ হৈ গল মানে লোকেল মাছবিলাক লোকেল মাছ কিছুমান বন্ধ হৈছে যোনটো আপোনাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মালটো আহে এইটো বন্ধ হৈছে ইয়াত মানে অলপ ইউৰিয়া পোৱা বুলি অলপ ডাউট কৰিছে ইউৰিয়া পোৱা কাৰণে ইউৰিয়াটো অলপ প্ৰব্লেম হয় বুলি কৈ মাছটো মানে ইয়াতে ষ্টক কৰি ৰাখিছে তো মানে ইয়াত মাছ বেচাৰি থাকি লোকেল আৰু চালানী এইটো এণ্টায়াৰ ডিপুৰ ভিতৰত যিমান ডিপু ফিচাৰী লোকেল আছে ডিপু ফিচাৰী লোকেল আৰু আপোনাৰ বোকাঘাট মৰিগাঁও চাপাৰমুখ যোনটো নদীৰ মাছ আহে এইকেইটাই আমি বেছি আছে বেছিকৈ বেছি পায় এইকেইটাই বেছি আছে তো মানে যোনটো চালানী মাছ এইবিলাক যোনটো বেছি আছে আপোনাৰ ইয়াততো মানে কি ইয়াত ইউৰিয়া চিৰিয়া নাথাকে নাই নাই ইয়াত ফৰ্মেলিন বুলি কোৱা মাজত কমপ্লেইন হৈছিলে বন্ধ হৈছিলে তাৰপিছত আমাৰ দুবাৰ টীম আহিছিলে কাৰ্বি আংলঙৰ টীম আহিছিলে টীম আহি পুৰা ছাৰ্ভে কৰিলে টেষ্ট কৰিলে তাৰপিছত তাৰ বস্তুটো একদম নেগেটিভ ওলাইছে মালটো ফ্ৰেছ হয় বেচিব পাৰে বুলি আমাক দিছে মানে ফৰ্মেলিন কিবা নাই আৰু ফৰ্মেলিনটো নাই একদম ল' কোৱান্টিটি 0.1 ওলাইছে সেইটোতো একচেপ্টেবল হয় আৰু এতিয়া যেনেকৈ নগাঁও আপোনাক কৈছে বন্ধ হৈছে কিন্তু এই বকলীয়া দেখা আৰু ডকমকা হওক মাঞ্জা হওক বেছি আছে সেইটো বেছি আছে লেকিন আমাৰ ইয়াত যোনটো আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো যদি আমাক দিছে আমি আৰু সেইটো কেনে আৰু নিজৰ ছেফটি কেনে আৰু আমাৰ পাব্লিকৰ চিন্তা কৰিও আমি মানে সেই বস্তুটো আমি ষ্টক কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এইটো কি বজাৰ কমিটিৰ পৰা বন্ধ কৰিব দিছে বজাৰ কমিটিৰ পৰা কৰিছে ওপৰৰ পৰা বোলে আহিছে বোলে এইটো বস্তুটো আমাৰ ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছে বোলে এইটো ইউৰিয়া পায় তো বাই চান্স যদি কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ যায় কোনোবা মানুহৰ ইনচিডেণ্ট এটা হৈ গ'লে আপুনি কৈছিলে এইটো কোনোবা এই ডিমাপুৰ পৰা ট্ৰাক অটত লৈ আহে 2 অট 1 অট কৰি আহি আছে আইডিয়া হিচাপত কিমান কুইণ্টেল আহে কুইণ্টেল এতিয়া কেনেকুৱা হিচাপ কৰিম এক গাড়ীত কিমানটা সোমাই আৰু 40টা 50টা এনেকুৱা আহে ডেইলি আহে সদায় আহে মাছ এভেইলেবল আছে ডিপুৰ লোকেলটোৱে বেছি আছোঁ ডিপু লোকেল বাহিৰৰ লোকেলটো যিটো আছিলে সেইটো আহিব দিয়া নাই বজাৰ কমিটিৰ পৰা সেইকাৰণে লোকেলটো অকণমান কেইমাহ হৈ গ'ল যিটো বস্তু লোকেল মাছ 6 মাহমান হৈ গ'ল Under 15 Girls Inter-District Cricket Tournament 2023 ke pangcheng.
Assam Cricket Association pen ke patur pipon under 15 girls inter-district cricket tournament 2023 Diphu Sai Sport Complex along ke pangching Karbi Anglong Autonomous Council CEM arideng pen kang ye Karbi Anglong kapatu cricket aning hang osomar tum phan laso kapori pi ajoini pensi All Assam inter sub district under 15 laso girls tuma laso ka khela pin ke chengsi lo laso championship yong se hai jono polong te mo ke state along apreka da pathudun ji la sobar cyclong ye phan la state long pathu hai dat long national level of international ke long kape le dun ji pan se pinidak Diphu long All Assam inter district inter sub district cricket tournament pini anglo so tum phana warsa ibi pon lo lasi pini ke cheng siar ni lo lasi ni tum Karbi Anglong autonomous council pendame la hai warsai ni tum da deng pon lo la bencerap lo la ben Karbi Anglong sport association ain patir pi kansila so All Assam under 15 inter sub district cricket tournament pini ke cheng siar ni lo lasi pini ku bon lo Pini Pre, Nipai Plipen, Nipainar Cap Arni An, Diphu Pen Manja Kacheleng, 5 mile along Kedo, Sai Complex along, Assam Cricket Association Pen Kepatir Pipon along, Kasa Atum Cherap Chitodunsi, under 15 girls inter-district Cricket Tournament 2023, Pangcheng Ponlo. Bangso Kepatu Kecheng along, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Chetong Dunsi, Arideng Pen, Ingpu Pidunlo. Bangso ke patualong kaprek a district pen team pho atung wangsi bangso ka patualong amen che thabdun rinti Jasimet Hojai Karimgan Silchar lapen Karbi Anglong ke cheng siaphong so arlo atum cricket ke patua hin amen che thabdun Pini kapathu ke cheng along Hojai district lapen Silchar district angbongsi patu ponlo Bangso kapathu ke cheng along Karbi Anglong Autonomous Council EM MAC Lapen Kasa along Chunbang Prakas Teron pen Chenglok ahin pen kiwang ke thekiding atum chetongdun News report Karbi Anglong News Channel Serdompur Samson Singh Inti LP School Pathu Aklamalong BJP Party atum Unity Victory and Prosperity Rally ajai make kepidopo Pini Preya Chiklo Nipai Pli Arni Mahamaya Constituency ke parlo Serdompur Samson Singh Inti LP School along BJP Kangdang Amai Kang Nipon Labangso BJP Kangdang Amai long Aluhi Sarpo Aman Pen Kachetong Dun Laki Man Penkedo MP Horen Singh Be CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Bida Singh Ingleng MLA Dor Singh Ronghang Lapen Kapre EM Lapen MAC Atum Chetong Dun Lapen Labangso Amai long MP Horen Singh Be ahin pen lam theke jai pon ke APHLC asong atum helo rat aphan ke pamanghu Along my meeting along ta laso 6 sidul akita ponsi rat aphan ke thandam dam 6 sidul ke ka employment tanglo Lake mithang along sidolo puta rat atumaphan than pon Athe hemprek ke BJP sarkar si wanwekji Lapen wanwek po lasi non kiwang ji MP election sita mesen pendang pahai pon thupo pusi ningche thelo pusi Mahamaya arat atumaphan kachoro lapen kurwang thu pajir tekanglo নাই এনেধৰণৰ বক্তব্য ৰখাৰ স্থান নাই সভ্য সমাজত নাম ফেকচাৰ কামুঠি মেছেন সো সমাজ এটো আৰানা আবাই কাঙালং বাকে লাসন আলা কানুংগে জি হেদি আদিমাক লগাবে আন্তা নুংগে দেলো লাসি alang ni kapak lama nili ning dolek wanglek nili LP school lapen ME school kacali hut Lapen CEM Dr. Tuliram Ronghang pen lam theke jai pon ke non pre achiklo angbong kumamatsi reson card kawima prabjin pen bangsuri phi aphan ake joy pen pipon po Lapen te kijun alang sitame arong tinta pipon po pusi Mahamaya arat atumaphan than pachini po রেশন কার্ড পাওয়া না এই গোটেইখিনি রেশন কার্ড গণনা 13,000 পৰিয়ালৰ কাৰণে আমি বিনামূলীয়া ৰেশন কাৰ্ড বিনামূলীয়া দিয়াৰ লগে লগে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডৰ বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ
কাৰ্ডত বছৰত 5 লাখ টকা এই বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট সুবিধা কাৰ্ডত আমি এইটো এই মাহৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ বিতৰণ কৰিম Lapen bangso amailong kachepa hempupon man pengkedo em lunsing teron ahin pen lam thenang ke than ke labangso amailong kachetong dun arat bangsuri phoso se puta pherang ke athengno nang than dun lapen non ke wangji MP election sita BJP a sarkar si mesen pen chepa hai pon popusi nang than pachini pon lasoka ki pachetong sinili da solang light pen chenglo towar pen chenglo Siglite lot solang light pen jenglok lo pen ke towar pen jenglok agapre dong mukak pen bidor sing terang Karbi Anglong News Channel Dhansiri ONGC asai ke klemalong hormu ka chepon ajok nikre pho abaha ajo porphai ke pen khonta hini ke thom aphan rihing ame ka siksak duji non malom dipu angkang ajo porphai ke pen crazy angkang rihing ahem kedam jui pen khonta hini ke thom an me ke jang thek wangwe ajok rat atum ke phang ok pen hangjo hanghai anpin ason si che thek pon longlo maduta bangso aputha klardak alam kilong wangwe det ajok lapusi chethan phre anchotlu bangso aphuthak ahok pet alam the kilong che phanpura pini dipu Karbi Anglong Digital News Forum ahin pen Assam Power Distributor Corporation Limited Thihek pen APDCL Chief Executive Office Asai Hemalong Damsi CEO Harbel Marak Phan Chetong Damlo bangso ka Chetong Dam ahut non malom dipu angkang ajo porphai kepen crazy malom an khonta hini ke thom an ajakiding rihing ame kawi pen rat akisung ke hangjo aphuthak klardak alam the kilong che phan chingki chethandam bangso ahut APDCL CEO Marak pen ke thanpon atingki non malom ajo porphai kepen dipu rong sopi angkang khonta hini ke thom ajak ari rihing ame kavinang kok abangke non malom dhansiri ahawar ONGC atum ason hormu ka chepon ahut thangnat kasik sakawe de chephan rihing pame ponang koklo mate sadam nang pinang chipu alo nang kapele ajoksi porphai kepen abangke rihing ame pame ponang koklo pusi APDCL CEO Marakpen ningjepong kedamtang aporpen langdam pulote load shedding ke e aphai jumpik anlo bonta elonglong ni lapuson load shedding do athe along pen abangke kangram pen ajok do kok ta the seta nilitum aphan nang kapachini pensi nilitum sideng pon bomlo lahai asai kapajum pon chi aphansi RDSS ben sai klem pon bomlo RDSS asai ke klem pon abangke komantu si patang pon unjima bangso aphuthak abangke klardak alam the nang than thek the deji bonta ang songpen apornang kipi abangke non for space abangta kewangji 2024 aningkan there achiklo an kapatang chia phansi pathik pon lason thak thaksi second page sitami ningkan isi angbongsi patang undeta hai pusi ningje pon thu Ajat pulote la nikre pho angbong rihing ame kache thor ka siksak aphuthak abangke dia chohanglo lapen rihing ame kache thor aran atum sitami ning chepa ningding ponpo pusi ning thelo pusi APDCL CEO Harbel Marakpen tuning report News report Karbi Anglong News Channel ini especially ekidina mon item Karbi Anglong before our line interruption of the modern so pretty often in the especially non acadin suppose ajo radical or kontahini kontareton or interruption ke dua jone ngitom pan permission ke piji ni kalau sanelo then itu area tonseri area long ONGC man ka oil machinery movement akam pangcheng ponglo kasi atowe pen pangcheng lo alang etum ke ban hormo pen ke kangtui kethe machinery tum ke ban pangcheng lo kasi dito mo pan request lo je high machinery mukha side on mane with safety ada kan pathai nai ji kasi dito mahin pen along pen sadam da pinan ponglo with certification kelansi dase lahai puthak itu mahin ke application and pon lo with the help of the
ONGC lapen ke oil inventa ponlo lase lahai mukha tumi ta ponlo tumi deganing mi ta ponlo lapen alam itu kipu atengke information kipu atengke up to 15 days an piponji lase kedo kowi consumer valuable consumer pan request ki lahlo je laso ekdin up to 15 days an laso interruption banke nitem biar naiki lase high protect nitem banke nitum ben kene dolo maaf chango laso ekdin jataisen nitem biar tha beheka moi kobolage hitue achir ei সমুকৈ প্ৰেছ মিটটো সকলো আপোনালোকৰ এটা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এৰিয়াত ধনচিৰি এটা এলেকাত এটা ONGC আৰু অইলৰ ফালৰ পৰা এটা যুটীয়া সমষ্টি তেওঁলোকৰ এটা মেচিনাৰী মুভমেণ্টৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে এটা মেচিনাৰী মুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈছে যিসকলে ৰাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে ৰাতি 10টাত স্পেচিয়েলি ৰাতি 10টাত যিহেতু দিনৰ ভাগতো অসুবিধা হয় যান জঁটৰ এটা প্ৰব্লেম আছে গতিকে তেওঁলোকৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট এটা আছে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মেনেজিয়ে সকলো প্ৰশাসনৰ সহায় সহযোগত আমি ৰাতি তেওঁলোকক মেচিনাৰীবিলাক আপোনাৰ মানজিয়াৰ পৰা আপ টু ধনচিৰিলৈকে নিয়াত সহায় কৰিছোঁ কিন্তু লৈ যোৱাৰ অৱস্থাত বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখা পাইছোঁ লাইনৰ কিছুমান অসুবিধা হৈছে গতিকে এই অসুবিধাকেইটা দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমি কিছুমান ঠাইত শ্বাটডাউন ল'ব লগা হৈছে গতিকে এই শ্বাটডাউনৰ সময়ছোৱাত লাইনৰ যি ইণ্টাৰাপশ্যন তাৰ কাৰণে মই খুবেই দুখিত আৰু ONGC আৰু অইলৰ ফালৰ পৰা আমাক জনোৱা মতে তেওঁলোকে এই মুভমেণ্টটো মেচিনাৰী মুভমেণ্টটো 15 দিনলৈকে থাকিব গতিকে এই 15 দিনৰ সময়ছোৱাত যি লাইনৰ যি ইণ্টাৰাপশ্যন হয় তাৰ কাৰণে আমি সকলো আমাৰ ভেলুবল কনজিউমাৰ ওচৰত মই খুবেই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী গতিকে এইকেইদিন তেওঁলোকক এইখিনি সময়ত দিয়াৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনালোঁ Tarapung ahawar arlo kedo aral atum non pusita towar kawidet ajoyni keso kate ponche phan hospital ta kahelopen arniwang ta kisung kate tongponang lasi Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke thekiding atum non puki mesen atowar nang piason te pusi tuning report Lakha ingkoi rapho nilip constituency ke parlo apar Tarapung Thuniram Tokbi arong amikar Pirbika ingtipi keso parpik ajok Tarapung pen Dolamara Hospital kache ponchi ke kilometer 25 an ada kahelo dolang keso det Birpika ingtipi aphan pajuja epensi charchong ponsi wan nang koklo bangso ke wan pajuja epen ke wan ke rong kachelengji aphan kali keso binong kisung thektik ajoksi pajuja epensi ta ladak Tarapung pen Dolamara an kapile ji aphan sitami charchong nang koklo athe gari motor sitami kedam un ejok lapu sita wan nang koklo pusi chithan po Lapen lapunon akai lake digital akai pusitame Tarapung ahawar alongke kemesen hospital ave lapen kardom ahem kemesen atuwar kawe ajoksi pajuja epen sitame charchong pen wanang koklo puta thanpon athe sarlam thekipu asonsi kachingkoi dim kemeri re kidu khaipum dong highway keplang khaipum dong highway pu asonlo Pirbika ingtipi akailong kisung ason thot nanglipen nili chetong te pinlang tahai Pirbika ingtipi lake inut heme pilo pining 2023 aningkan July 16 arnisi aso positami chewoilang Lapen 2 July 23 arni abangke Pirbika ingtipi achor sitami puthot chewoi pijuilo Pirbika ingtipi alangli non abangke kethe kiding adi mate apai apo ahemsi achekle nengpi ahemsi chedodun nang koklo Asar pisar bura ahem chedodun sita kopai kelang no ajok karjong lang no akeso chulong loklo Bangso karjong lang no akeso kachulong lok lake ajo apor barso kedamji pura hongke wang ahut anungpen ardep dun hop asonsi chetheklong pusi keso det Birpika ingtipi pen chithan pon Lapen ke barso kedo adimalong amatsi Birpika ingtipi tiroklo Non abangke Birpika ingtipi apo apai atumke kamatha kisung thektik alongsi dokoklo Lasi ningke mepen Karbi Anglong Autonomous Council kachari
CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen ningkemenai Nilip Constituency MAC Povitra Rongpi lapen Assam Legislative Deputy Speaker MLA Dr. Numal Momin lapen ningkeme abang phu abang phetum nang cheravek thapusi Birpika ingtipi Asarbura Mohen ingti lapen Asarpi Ami Sinarpi atumahin pen Mekri Buprupen tuning report. Daihuri pen Amos ingti Karbi Anglong News Channel. Asa orang mo nang tanang kadang rina ko. Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me